Ruracyageretse hagati ya Trump na Denmark kuri Greenland. Minisitiri w'intebe wa Denmark Mette Frederiksen yatanze umuburo ko Donald Trump gikomeye cyane ku mugambi wo kugira Greenland leta ya 51 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuga ko ari ibintu bitazihanganirwa. Greenland ni ikirwa giherereye mu majyaruguru y'isi, ikaba mu burasirazuba bwa Canada no mu burengerazuba bwa Ireland, kabarizwa mu nyanja za Arctique na Atlantique y'amajyaruguru. Nicyo kirwa kinini ku isi kuko gifite ubuso bwa kilometero kare miliyoni 2.17, kikaba ubutaka bwa Denmark. Ni kenshi perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yumvikanye avuga ko aka gace azakongera ku butaka bw'igihugu ayoboye ku mpamvu z'umutekano. Trump yavugaga ko bitewe n'aho Greenland iri, Uburusiya n'Ubushinwa bihora birekereje bishobora kuyigenzura, ibyabangamira inyungu za Amerika mu mutekano wayo igihe itahagenzura. Ubwo ari mu nama y'umutekano izwi nka Munich Security Conference, Minisitiri w'intebe wa Denmark Mette Frederiksen yavuze ko ibyo Greenland iri guhura nabyo atari ibintu bikwiye kwihanganirwa na gato. Nubwo Denmark ivuga ko yiteguye kuba yakorana na Washington mu bufatanye bwa gisirikare, Minisitiri w'intebe Frederiksen yavuze ko hari imirongo ntarengwa nk'ubusugire bw'igihugu cyangwa kwigarurira ubutaka. Ubu n'ubutumwa yatanze nyuma y'uko agiranye ikiganiro cyamaze iminota 45 n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio, kigaruka kuri iki kibazo. Amerika ikomeje kugenda igaragaza inyota kuva mu 2019 yo gushaka kwigarura kino kirwa cya Greenland. Gusa ese ibi mubona bisashoka? Ese biherahe? Mu nyandiko nyinshi zigaragaza amagambo Donald Trump yagiye avuga ndetse n'inkuru nyinshi zagiye zigaruka, nkaho Trump yasimbutse muri 2019 avuga ati mu by'ukuri ni nk'amasezerano manini y'ubutaka. Denmark niyo yonyine yifite. Turi inshuti zikomeye za Denmark kandi turayirinda nk'uko turinda ibice byinshi by'isi. Iba bivuga asa nk'aho ari kureshya kugira ngo babe batangira kugira igitekerezo cyo kumuha Greenland. Yarongera agaruka nyuma y'uko yaranenzwe n'ibihugu by'i Burayi nyuma y'uko atangaje amagambo. Agira ati Denmark ni igihugu cyihariye gifite abantu beza cyane, ariko bitewe n'uko Minisitiri w'Intebe yavuze ko iki gitekerezo ari gisekeje, nasubitse inama twari dufitanye. Ibi byose bigarukagaho mu mwaka wa 2019. Uwitwa Mike Pompeo niwe yagize ati akarere ka Arctique kabaye urubuga rw'ipiganwa rikomeye ry'ibihugu bikomeye ku isi. Abasesenguzi bo muri Amerika bagaragaza ko Greenland ari ingenzi cyane ku mutekano wa Amerika no kugenzura akarere ka Arctique. Gusa nubwo iyi nkundura imeze gutya, ntabwo Denmark byumva ndetse n'abaturage ba Greenland, kuko bahamirije Amerika ko Greenland itagurishwa. Greenland itari iya Denmark ahubwo ari y'abaturage bayo. Ese ni iki gituma ubundi Amerika irwana umuhenerezo amanywa nijoro ntisinzire mu buryo bwo gushaka kwigarura iyi Greenland? Greenland ni bwoko ki? Greenland ni kirwa ki Amerika irwanira kuri uyu munsi wa none? Reka byose tuze tubigarukaho tureba imva n'imvano ya Greenland. Tubibutse ko iyi ari HD Global Media. Nimba wageze bwa mbere jya wiyandikisha ukanda subscribe. Naho njye mugiye kubana nitwa Daniambo. Ikaze. Greenland ni ikirwa kinini ku isi gifite ubuso bungana na kilometero square ya miliyoni 2.16, ariko kinatuwe cyane n'ibice binini by'urubura rwiganje hejuru ya 80% yacyo. Ni icyanya cya Afurika y'Amajyaruguru kiri hagati ya Amerika n'Uburayi, ariko gifitanye umubano ukomeye cyane n'igihugu cya Denmark kuva mu kinyejana cya 18. Greenland ifite abaturage babarirwa hafi 56,600 bigaragazwa n'ibarura ryakozwe mu mwaka wa 2026. Abaturage benshi baba mu mijyi no mu nkengero z'ikirwa, cyane cyane mu murwa mukuru wacyo Nuuk ifite hafi abantu 19,000. Mu busanzwe ubukungu bwa Greenland bushingiye cyane ku burobyi, cyane cyane aho baba baroba nk'amafi yitwa shrimp n'andi mafunguro y'amafi. Bikaba ari ibyinjiza bikomeye ku isoko mpuzamahanga. 90% by'ibicuruzwa byoherezwa hanze ni amafi. Igihugu cyakira inkunga nini y'imari iva muri Denmark ifasha kugera ku murongo wa politiki ndetse n'imibereho myiza y'abaturage. Ese ubukerarugendo wakibaza ati muri kino gihugu buteye bute?
Ubukerarugendo bwo buri kugenda bwiyongera kuko abantu benshi bifuza kureba imisozi, urubura, inyamaswa zaho n'umuco w'abasangwabutaka baho. Hari amahirwe yo gutangiza ubucukuzi bw'amabuye akorwamo ibyuma by'agaciro n'amasoko y'amafaranga cyangwa se minerals muri rusange, aho mu mabuye hagaragara harimo nka zahabu, uranium n'ibindi bikoresho by'ingenzi mu ikoranabuhanga, ariko bikaba bidakorwa cyane kubera imbogamizi z'ibidukikije n'amategeko. Ibi ahari bikaba ariyo mpamvu ushobora gusanga Amerika cyangwa n'ibindi bihugu byose bikomeye byifuza Greenland. Ubukungu burakomeza kwishingikiriza inkunga y'amafaranga ya Denmark. Ibi ni bituma bitorohera kwigira ku giti cyabo. Iki kirwa cya Greenland bigasa nkaho gikomeza n'ubundi gihora mu kwaha kw'ibi bihugu bikomeye. Ibiciro byo gutanga serivisi muri Greenland birahenze cyane kubera kure no kutabona ubutaka no kumenya ibihe byo gutembera cyangwa gukora imishinga. Komite ya politiki hano muri Greenland, iyo Greenland ni igihugu gifite ubwigenge buringaniye kuko gifite inteko ishinga amategeko yitwa Inatsisartut ifite imyanya 31. Ifite guverinoma yaho iyoborwa n'umuyobozi mushya ariwe mukuru bita umupremier, uriho kuri ubu ngubu bamwita Frederik Nielsen. Uhagarariye igihugu cyose muri rusange ni umwami wa Denmark, ariko afite gusa inshingano z'icyubahiro hano muri Greenland. Iyi Greenland ni agace ka Kingdom of Denmark, ariko ifite uburenganzira bwo kwigenga mu bibazo byinshi by'imbere mu gihugu, uretse ububanyi n'amahanga n'umutekano bigashyirwa mu maboko ya Denmark. Greenland ntabwo ari umuryango umwe bw'Uburayi, kuko kuva mu mwaka wa 1945 yari ifitanye amasezerano yihariye yo gukorana n'uyu muryango umwe bw'Uburayi, ariko ntiwubarizwamo. Greenland kuri ubu ngubu ihangayikishijwe n'ihindagurika ry'ikirere, urubura ruragenda rwiyongera no kuzambya ibintu. Ibi bituma haboneka imihanda y'amazi yorohera ubwato na feri gusa, kandi bikongera ubushobozi bwo kubona umutungo w'ibanze. Ibi bitera impinduka z'ubuzima ku bahatuye, imibereho yabo, imikorere y'ubukungu bushingiye ku bidukikije no ku mutekano w'akarere. Kuko uyu munsi irashakwa na Amerika, Denmark ntishaka kwirekura, Ubushinwa burabashaka, Uburusiya nabwo nuko. Ibituma iki gihugu kitazi aho kibarizwa cyangwa se kitabona ubwigenge busesuye. Nyamara nuko bimeze bitya, Greenland iri ku isonga ry'ibihugu by'ingenzi ku isi kubera umwanya wayo w'ingenzi mu karere ka Arctica, aho ibihugu nka Venezuela, Uburusiya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa bikomeje kugaragaza inyota yo kugira uruhare cyangwa kuyikoresha mu nyungu zabo z'umutekano, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'amahoro y'isi. Uyu mujyi twababwiye Nuuk ni umurwa mukuru ubu wabaye ahantu hakomeye mu bumenyi mpuzamahanga, kuko ibihugu nka Canada n'Ubufaransa byatangiye kongera ubuhahirane n'igihugu kubera izi mpamvu z'umutekano n'ubutunzi. Greenlanders cyangwa se abaturage b'iki kirwa cya Greenland, abenshi baharanira kwigenga buhoro buhoro bagamije kugera ku bwigenge bwuzuye, ariko batinya guhura n'ibibazo by'ubuzima n'imibereho mu gihe cyose batagira inkunga ihagije. Hari amateka akomeye y'ubukoloni n'ingaruka zabayeho mu myaka yashize, kandi ibi byagize uruhare mu bikorwa byo gushaka ubwigenge kandi byimakaje ishyaka ryo kubaka umuco n'indangagaciro byabo. Mu ncamake twavugira ko Greenland atari igihugu gito gusa gifite abaturage bake gusa, ahubwo ari akarere gafite amaheri menshi mu bukungu, politike, umutekano n'imibanire mpuzamahanga bitewe n'ubutunzi bwacyo, umwanya wacyo ku isi n'imihindagurikire y'ikirere. Uko isi ihinduka ni nako akamaro ka Greenland ku rwego mpuzamahanga kagenda karushaho kwigaragaza. Iyo niyo Greenland. Aka kanya Amerika iri gushaka, Uburusiya buri gushaka, Ubushinwa ndetse n'umuryango umwe bw'Uburayi. Gusa aka kanya iracyabarizwa mu maboko ya Denmark, nubwo Denmark nayo itavuga ko itagurisha Greenland nk'uko Amerika igishaka kubikora ngo mu buryo bw'ubwumvikane, ahubwo ikavuga ko Greenland ari abaturage bayo bayituye, aribo bagomba guhitamo aho bagomba kubarizwa. Ngayo nguko, iyi ni HD Global Media muba mukomeje kumva. Nimba wadukunze jya ukanda like, nimba bageze bwa mbere ntukibagirwe kugenda udakoze subscribe. None kandi mujye mutanga ibitekerezo byanyu muri komenti.
Njye nitwa Dani Yambo, ciao ciao, mukomeze kugira ibihe byiza.